Stigao je u Pariz pre svog 22. rođendana, kao gotovo potpuni samouk, ali već formiran umetnik, i to je sigurno najveće čudo u istoriji muzike. Sa sobom je doneo oba klavirska koncerta, prvu sonatu, većinu etida i osobenost stila koji je zadržao do prerane smrti. Više od samog kvaliteta dela i pijanističko-estradne privlačnosti, za pijaniste je važniji pijanističko-tehnički aspekt. Chopin sigurno nije imao didaktičke namere, čak ni u etidama, jer one su ipak i pre svega božanstvene romantičarske minijature. Ali je toliko bogato, raznovrsno, inventivno i inteligentno obradio gotovo sve tehničke probleme da se o didaktičkoj sveobuhvatnosti mora govoriti. Ne samo da su etide iz opusa 10 i opusa 25 nezaobilazne na svim konzervatorijumima i takmičenjima, nego se pijanista koji ih nema na repertoaru ne može smatrati kompletnim izvođačem. Tonski kvaliteti ovu naizgled homofonu muziku u suštini čine polifonom, jer je zvučnih planova i mogućnosti za bojenje, senčenje, podvlačenje i markiranje toliko mnogo da je često još i teže odslušati horizontalu nego vertikalu. Imajući u vidu najlepše duge fraze ikada napisane, ovo samo još više dobija na značenju. Od kada su napisane, etide izazivaju prave i kvazi virtuoze da se nadmeću u brzini i jačini. Legendarna je Drajšokova ideja da svira revolucionarnu etidu, mislim na levu ruku, u oktavama. Nedostižne vremenske obrazce postavio je Richter sa minut 45 sekundi za etidu u cis-molu iz opusa 10 ili Jozef Levin sa minut i 20 sekundi za tercnu etidu iz opusa 25. Zna se i da je sam Chopin zavideo listu na silini kojom je mleo njegove tehnički najzahtevnije etide. Međutim, ključ za savladavanje otpora materijala leži u tonskom proučavanju, insistirajući na rešavanju zvučnih problema. Veliku pomoć i uputstvo za vežbanje pružio je i sam Chopin, razmeštajući ritmičke obrazce u naizgled neodgovarajuće metričke okvire, o čemu naročito lepo govori slavni Henry Neuhaus. Ni u opus 10, ni u opus 25 tonalna doslednost iz prelida nije ponovljena, ali pravilni zbirovi 12 plus 12, kao i odnosi susednih etida, takođe privlače ka integralnom izvođenju. Chopinov klavirski stil nemoguće je opisati, kao što su i savremenici uveravali da se njegovo sviranje ne može ni zamisliti, ni prepričati, već samo čuti i doživeti. Bio je veoma pedantna osoba, uvek obraćajući veliku pažnju na stil, ukus, izgled i oblačenje. Moglo bi se reći da je bio snob. Ali upravo ovakve karakterne crte uslovile su maksimalnu pedanteriju u komponovanju. Zato je, suprotno očekivanjima, mislim na utisak lakoće i spontanosti koji njegova muzika ostavlja, dugo doterivao pojedina dela pre komponovanja i štampanja. I ovo je sigurno jedan od razloga što su se gotovo sva 74 opusa zadržala na koncertnim repertoarima do današnjih dana. Jedna od centralnih mesta pripada ciklusu prelida opus 28. Nazvao bih ga oazom ili još bolje rajskim ostrvom u veličanstvenom moru celokupne Chopinove muzike. Ono, očiglednije, no bilo šta drugo, ukazuje na vezanost za velikog praoca Baha. Ne samo što je iskoristio formu prelida, dajući mu potpuno novi značaj, lepotu, vrednost i okvir, već je i striktno ispoštovao tonalnu doslednost preludijuma i fuga iz dobro temperovanog klavira. Završna 3 udara D kontra olujnog prelida u D molu stavljaju tačku, ali kao i da provociraju krug na novi početak. Brojne alteracije, neočekivane kadence, hromatske i enharmonske modulacije, modalnost, ritmička raskoš, kantabilnost nepresušnija i od Mozartove, a ponajviše dijapazon emocija, raspoloženja i boja, čini prelide jednim od najdelikatnijih poduhvata za svakog pijanistu. Iako je svaki remek delo za sebe, iako se često izvode pojedinačno ili parcijalno, iako su toliko karakterno snažni da su bujnu maštu jednog Hansa von Billova naveli da im nadene naslove praćene programskim deskripcijama, ipak neuporedivo očaravaju jedino kao savršeno uravnotežena celina.